Kada pričamo o biološkim razlozima za nedostatak semena, on je u bliskoj vezi sa uslovima životne sredine. Naime, vrste drveća, naročito one koje su ekonomski značajne, biološki značajne, znači kasno sukcesione vrste, imaju tu karakteristiku da ne plodonose svake godine. Odnosno, potreban je određeni vremenski period da bi se akumulirale hranjive materije, da bi jedno stablo proizvelo dovoljnu količinu semena. Sa druge strane imamo pionirske vrste kod kojih se to dešava svake godine, ali po pravilu mi izbegavamo pionirske vrste, invazivne vrste, već želimo što veće učešće ovih ekonomski i biološki značajnijih vrsta u našim šumama. Ono gde mi imamo najveći nedostatak jeste upravo nedostatak sadnog materijala, odnosno sadnica, koji je direktno posledica nedostatka semena. Znači, preko 90% biljne proizvodnje u šumarstvu u Srbiji zasniva se na generativnoj proizvodnji, odnosno na generativnom razmnožavanju, odnosno na proizvodnji iz semena. Samo, znači, nekih ispod 10% se odnosi na vegetativnu proizvodnju, klonsku proizvodnju klonova topola, na primer, za potrebe osnivanja plantaža. Tako da u tom smislu nedostatak semena direktno proizvodi nedostatak sadnica u rasadnicima. Do uvoza semena dolazi u nedostatku semena iz domaćih izvora. Uvoz semena je regulisan zakonom i treba strogo voditi računa, znači, o poreklu i o kvalitetu semena koje se uvozi. Ovo je veoma važno u tom genetskom smislu, u smislu populacione genetike, jer različiti delovi populacija, na primer bukve, koja ima širok areal od Srbije pa do Velike Britanije, gore do Skandinavije, različite populacije su se adaptirale na različite uslove sredine. I nije isto ako seme bukve sakupljeno na avali, pokušate da, odnosno sadnice koje su proizvedene iz semena bukve sa avale, pokušate da sadite na đerdapu na 100 metara nadmorske visine ili, na primer, na kukavici na preko 1300 metara. Odnosno, preko 1300 metara se ne sadi, ali preko 800 metara, na primer. Znači, to je taj genetski deo, odnosno genetski aspekt zašto nam je važno odakle uvozimo seme ili odakle jednostavno vršimo transfer genetskog materijala, bilo da je iz uvoza ili unutar Srbije. Ono što želimo u našim šumama svakako jesu autohtone vrste lišćara pre svega, ali i četinara, i to su upravo hrastovi koji plodonose na nekih 3 do 4 godine. Kada kažem plodonose, mislim na obilno plodonošenje. Zatim bukva koja plodonosi na nekih 5 godina, pa smrča i jela, pogotovo jela koja plodonosi na svakih 7 godina. Drvo kao drvo samo može imati svoje prednosti i mane. Može biti dekorativno, može ostvarivati određene ekološke funkcije, međutim drveće je mnogo značajnije kada se nalazi u ekosistemu, kada obrazuje šumski ekosistem. I to je upravo ono zbog čega nam je važno seme, važna reprodukcija, odnosno da zadržimo dovoljnu strukturu, gustinu, broj stabala u šumskim ekosistemima. Taj zakon, znači, o reproduktivnom materijalu šumskog drveća je donet 2005. koliko se sećam. Predložene su, već je doživeo određene izmene, naravno zakon je živa stvar, prilagođava se uslovima tržišta, uslovima funkcionisanja prakse, tako da se i sada razmatra još dodatna jedna izmena zakona koja treba da olakša kako osnivanje rasadnika, znači da podstakne proizvodnju, obim proizvodnje sadnica, tako isto, nažalost, i uvoza reproduktivnog materijala, odnosno uvoza semena. Te promene po pravilu, po defaultu, ne moraju biti loše, mogu biti dobre, uz pojačan inspekcijski nadzor, praćenje porekla reproduktivnog materijala, transfera genetike,
genetskog materijala, te promene bi trebalo da unaprede proizvodnju, odnosno da povećaju obim raspoloživog kako semena, tako i sadnice.